Dobar dan i dobrodošli. Ovo su reči i priče. Ljudi koji često i rado zagledaju čašici u dno, koji vole dobru kapljicu, da ne kažemo pijanci, imaju svoje tumačenje izraza pijan kao majka. Oni tvrde da su svi ljubitelji alkohola duševni i dobri ljudi. Pa, pošto se kaže dobar kao majka, izraz pijan kao majka znači to isto. Kad bi to stvarno bilo tako, na svetu ne bi bilo nevolja. Svi bi ljudi pomoću alkohola mogli postati dobri, a sa dovoljnim količinama viskija, konjaka, votke, piva ili naše crnogorske lozovače mogla bi se sprečiti krvoprolića i pomiriti zaraćene vojske. Stvarnost je ipak drugačija. Znamo da se u pijanstvu čine mnoga zla, a ono je i samo za sebe veliko društveno zlo. Ali ostavimo mi ljubitelje alkohola i njihova pristrasna tumačenja kojima svoju veliku manu pretvaraju u vrlinu. Ima i sasvim trezvenih, veoma ozbiljnih i kompetentnih ljudi koji izraz pijan kao majka povezuju sa alkoholom. Akademik Berislav Berić, profesor univerziteta i šef ginekološko-akušerske klinike u Novom Sadu, daje sledeće objašnjenje. U vreme kada su se žene porađale po kućama bez stručne pomoći u slučajevima kada je dolazilo do zastoja porođaja ili ako je porođaj bio veoma bolan, babice su davale porodiljama da piju alkohol i to po mogućstvu što jaču rakiju, da bi one na taj način bile obezboljene. To narodno iskustvo ima svoju osnovu i u medicini. Utvrđeno je naime da određene, ali ne prevelike količine alkohola u toku porođaja dovode do popuštanja grčeva materice i generalno opuštanja mišića. Na taj se način zaista olakšava porođaj. Čak i radi predupređivanja pobačaja svojevremeno su davane ženama manje količine konjaka ili vinjaka da bi se sprečilo grčenje materice. Tako se postupalo i u našim zdravstvenim ustanovama, a na zapadu, naročito u Skandinaviji, to je bila redovna praksa. Sve to dakle ima svoje opravdanje i da kažemo logično objašnjenje. Na taj način je onda nastao i izraz pijan kao majka jer su žene u porodu stvarno napijane i one su dakle bile pijane. Nasuprot ovom tumačenju, lingvisti imaju drugačije objašnjenje. Dr. Dragana Mršević-Radović jedan je od najboljih poznavalaca frazeologije u srpskom jeziku, oslanjajući se na istraživanje poznatog ruskog lingviste profesora Nikite Tolstoja. Ona kaže: poznato slovensko poređenje izraza pijan kao majka povezuje se sa nešto širim izrazom pijan kao majka zemlje. Interesantno je šta je profesor Tolstoj našao kao osnovicu za nastanak ovog poređenja. Kod primitivnih naroda postoji verovanje da je majka zemlja sveopšta majka, majka roditeljka, praroditeljka celog živog sveta. Da bi mogla da ispuni tu svoju primarnu funkciju, funkciju reprodukcije, majka zemlja mora da bude obilato natopljena vlagom, kišom. Kiša dolazi sa neba kao nebeski božanski dar. Svakog prolećnog ciklusa, obilno natopljena prolećnim vodama, zemlja postaje natopljena, napojena ili pijana, pijana majka zemlja. Otuda pridev pijan u našem poređenju pijan kao majka zemlja ima u stvari značenje natopljen, napit. Da je zaista reč o ovom značenju prideva pijan pokazuje njegova upotreba u još jednom takođe poznatom frazeološkom izrazu. Sit i pijan kaže se za čoveka koji je zadovoljen, koji nije ni gladan ni žedan. To znači kada je dovoljno nahranjen i napojen. Pijan dakle nije ništa drugo nego napit ili napojen. Glagol piti uz imenice koje znače nekakvu propustljivu materiju znači upijati. Kažemo da zemlja ili pesak piju vodu, piju vlagu, pa su onda napojeni, natopljeni i napiti. Kada je značenje pijan, natopljen, napojen postalo sekundarno, pomalo zatamnjeno, izbledelo, zamenilo ga je drugo, opštije značenje. Pijan, odnosno opijen. Kako sada objasniti opijen kao majka zemlja? Pa normalno. Govornik je potražio neke njemu bliže asocijacije iz sveta koji ga je okruživao i rodila se nova slika,
ne više pijan natopljen kao majka zemlja, nego pijan kao majka, odnosno žena koja rađa. Ovo objašnjenje je uverljivo utoliko više što postoji i izraz pijan kao zemlja, ali ni ono prvo medicinsko, bar što se tiče podataka o opijanju porodilja, nije bez osnova. Ako na taj način i nije nastao sam izraz pijan kao majka, u svesti i u govoru naroda mogao se učvrstiti.